Hi, assalamualaikum. Welcome back to TMSP Vlogs. In topic na to dunay ni kay wala aun di mawaya pagtawagon samal. May taba aun di mawaya tawagon samal. So, without further ado, let's go to the topic. Aun kay wanan biya di mawaya tawagon samal, may tabaha. Insa bunal niya gwalan sadya na pinda. Inma na si Uda. Minsan mo balis ka tun bingon baling tuaron tuad tungkiyon amo rain ma na sin kabtangan samal. Hapag pakaiban pagtayma dakuman sin gwalan pa kaniya bangin niyat bukon marayaw amo na in maawnin pagyanon degrading. Sarta bangin niyat marayaw tanto wero unjumato panayma bukon marayaw. Pakain hadunya aun sadya parakala degrading atau pamaba-maba sabab sin sifat holier than thou atau sifat mataas dahan halombaran sin kaywanan biada sin tao Indonesia di mabaya tawagon Indon mag-ama sabab panayma nila panggura-gura sin tao Malaysia ingan Indon pagkaon waktu amon ipaggual ha mga illegal immigrants din na Indonesia halom sin Malaysia paral ingan Indon abbreviation sa jasin ngan Indonesian demikian bihat terus sabin mga tao India ha Malaysia di mawaya tawagon kaling atau kaling paral bang paamuhon bukon mangiin maana niya sabab ingan kaling biada sin ngan Tionghoa ipaggual ha mga tao din ha China tawalan nang in kaling isab in maana niya tao din na India jadi whereon mangi dito demikian ni mga kabtangan negro bang paamuhon bukon mangi in maana niya salta bangkaw kakitaan magsulat atawa karungukan sumabot negro sin mga tao milikan atawa amon makahati na pagamahan kaw yanon kaw racist sabab ha panayma sin kaywanan labi-labi na United States kamomuan pamaba-maba in magtawag negro ha tao mahitom katurunan Afrika paral in kabtangan negro yaon in maana niya itom sadya mayroon liw ding nato salta dain ha panayma dakuman iban pag pakay kanya bang unin niyat ta kanya angkan siya aun jumatuin paglang magpakay hangan ito ini jadi bang aun tao di na mawaya tawagon sin ngan nila minsan amo na in kiyabyaksan mo iban minsan way niyat mo mangi na way mahinang ta tawagon ta na sadya sila sin ngan amon kabayaan nila supaya way lingog maanong salta bangkaw magmatukas na piriglo ka mo masagga labi maraw paunahonin pag adat ha pagkahimano siya ibugit in sifat holier than thou ini mataas dahan matangimang bawa-bawa kisasun kita jari paunon tayong pagadat pagkanya-kanya katan sin manus piaon sin nagpapanjari jari in paunon na to pagadat pagkanya-kanya supaya mahanong iban magapagtaayon hauno-uno pagkarajaan ni kamumpa pisyo. So that's all. Pauno na to ipagandat na to minsan pa unuin bangsa supaya kita niyo mahanong. If you like this video, subscribe na kamo iban ayon kalupay do po in bagting yan supaya kamo ma-notify atawa kabaitan bang on video bago sin TMSP Vlogs. Like, comment and share. Stay safe. Assalamualaikum. Bye bye.